bulan itu disembang solalanda siya yoga makalima na laku kuwatabe laku to manda pa na salande kay rin jalan tang karabuan po ayo bitimpa na sarungin de barung datu laku angkan nata may pantara na kana sereng sirenden pangaluluan na sarita tulamban laku kuambay pura miki si Pirolindo temito may raputal lang na pupuk si pemantapirupa makalima na itong akapunan nao si pamatuain ko yung kapuran pangan si pamankarulungan yung pinamparan bolo makalima na utarin ito ni Solomon Wilas susak kaya di pamatanap apa nakuha ito maraputal lang at tapon no irangki man ito ni Solomon Seku utalim pandi kalilig man ito ni pinamparan bolo pagkapan natin may isak kaya di pamatanap na pagpapagundon mo julubata di kaliatan mismo batan dewa ka ilang tonton kebatanta na kuwa tong araputal lang hanggang na tong kapunan nao o buda tanay tanga dinapit na si manapa tanay tanga di karatin na na laku kuwa tarik laku sa abuk mo tanay sa ngarada at paagantianan bulanta si turo uto ilal na tananay yung patago ito doon na katungkunan kamarintinan ta ia mutusan si terusan saat yang kerana siya Nenek Irsa lo may debo sa ngala rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya Papa Otto sang si terusan saat yang kerana siya Mama Ian lo may debo sa ngala rampo duka may tanda mali lako siya Papa Otto na sang si terusan saat yang kerana siya Mama Lino Jome Makassar rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya Papa Otto mintu mito lampataru kami katungkunan ni ta malantang namoro sa pulo misa sa lako lantang namoro sa pulo taldo sang si terusan saat yang kerana siya Bapak Lia Jome Jakarta rampo may tanda mali tutun kaborok lako Papa Samuel Laung pataro ko ni katungkunan ni tamalantang namoro 2 sa lakulantang namoro taldo. Sang siturusan sa ating kerana bati almarhum Indo Kalaobong. Jome bokin rampo umpamanda bunturingi nararamagam bantu utun maatang kang suru. Laung pataro ko ni katungkunan ni tamalantang namoro 20 misa sa lako 20 na apa. Sang siturusan sa ating karana siya Nenek Nori Jome Barati rampo may tanda mali tutun kaborok lako pumudado laung pataro kami katungkunan ni tamalantang namoro 20 misa sa lako 20 na apa. Sang siturusan sa ating karana keluarga ni Elion Bunto Makalua rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya Papa Arut laun pataro kami katungkunan ni tamalantang nomor 6 sa lakulantang nomor 10. Sang siturusan sa nating karana siya Papa Apidel Jomay Bengalon Samarinda rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya Papa Aremon. Sang siturusan sa nating karana Nek Mukun Orong Paniki rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya Papa Aremon. Sang siturusan sa nating karana siya Papa Akembar Uro Bubumbay rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya Papa Aremon. Mintu mito lompataro ko ni katungkunan ni tamalantang namoro 40 sa lakulantang namoro 40 taldo. Sang siturusan sa ating karana Bapak Kapalalim pang rinding kila batu siya Nenek Ego domay rinding kila rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya Nenek Edita. Laung pataro ko may katungkunan mi laung loko ko may masalyalang laung nisong ko may maakang bunosane daw alang letter E. Sang siturusan sa ating karana siya Papa Epeng Jome Makassar rampo may tanda mali tutun kaborok lako siya ni Edita. Laung pataro ko may katungkunan mi tamalantang namoro 25 sa lakulantang namoro 20 kasera.
sang sidulusan sangat yang karena batina almarhum Duk Parante Lemo Tambolang rampung pamanda bunturenge narada makam bantu utun metua sang sidulusan sangat yang karena sia nenek lebu kadundu buntao rampung pamanda bunturenge narada makam bantu utun mak tangkan suru sang sidulusan sangat yang karena pungkopi siuru tomate domai balabatu rendeng kila rampo duka ya sang siturusan sangat yang karena pungkopi siulu anak tomate domai balabatu rendeng kila umpat arrudu ka kami katungkunan ni tamalantang nomor 10 apa asal ko 10 dan sang sidrusan sangat yang karena siapa Pak Jeri sang ngalak tokesan rampo metanda mali tuutun kaboro ba di rampo tanda tanga sikira da makampan untuk di bulan di buku tangan sipiaderan tuutun matangkan sulu mintu mito laung patarro kami katungkunan ni tamalantang nomor 10 apa saya kulantang nomor 10 betul pa laung patarro kami katungkunan ni tamalantang nomor 10 apa saya kulantang nomor 10 si Taruna sang sidulusan sangat yang karena siapa Pak Arjun Kalimantan Sanggata rampo metanda mali tutun kaboro lako siapa Pak Aan sang sidulusan sangat yang karena siapa Pak Jimmy Ledo rampo duka metanda mali tutun kaboro lako siapa Pak Aan mintu mito lang patarro kami katungkunan ni tamalantang nomor 17 saya lakolantang nomor 20 iya matutu sa ngararatan na sa aburan dan dibudok ko na ko di iritibulan hindi rin ko dar adililakong apa salah sa abu ni manik tani sa ngararata salah aja dete ni manik tani paagantian ng bulanta pagkapan na ang nasa sa abu mo hindi randan dibudok ko tiyang basulipak ti manik hindi rin ko dar adililakong ang narangamutang makadatungan kita na maatundo maleso nakubuhay din na mga kubumba mangwaret ang natinaral lang ang buwang titanang talo daw o samba batu patoko na iya marapo na tonto laun to lambang ki daw te kuli na padang kalwa laun te kenton norong ki daw te una nalipusan da kasale ang tatontong masak ti mahirik marudindin solanasan ang tatontong si tuntuntua na sitan de paraya lako te Allah siya pula taran dilulang nang karumpuan mitong tumas solanasan nagua to maraputal nga makalima na to makapunanaw langan na tiyong nga maatalo tanga poka rekke narande maampuran tang tiseno nadako kidako mangkakimangka kimpu iti katungkunan talang ang lolo kunalanday lang ang pindaunan na talumok ko lalan talako bangun banuanta podorian nariya ki Allah masakya na puang matuhan na saladan ki kula marudindin na tutumang paradaata antarang potara tito rolentek tutuntang tias so kambuto Siria pasakya na puang rapak na tutumang tata salamat lako kita solanasan lagu kuwa tade kabukayulang masuling karadakta at tibero lako tuinan pura di pokaranti iyo tabe lako kita solanasan ki helmet kinako helmet lang helmet kinako apa dah bayar tinan natin apa helmet iya tabi ala ko kita solanasan nga ki pamatua lagi ki pamatua tanah pite may salurara salubuko tulendo tamate katongkonan iya matul sangat siturusan sangat yang karena siapa Pak Akinako batu adi sama jo may tongkonan bara aba ala abo rampo metanda mali tutun kaboro lako siapa Pak Elnat katungkonan kamarintinan na siapa Pak Akinako batu adi sama jong may tungkonan bara aba laabo
Rampo metandamali tutun kaboro lako siya Papa Elnat Karumadok ko lantang na siya Bena Elnat na katungkunan kamarintinan na anak siya ni Elampin lo may Tana Aledo Rampong pamanda abong turenge nararamakamman tutun maatangkian suru Toro maadok kodu kamo lalantang na moro sa pulo apaa sa ilako sa puluanan na katungkunan kamarintinan na siya Nene Kenar yung may pongrak kapalopo Rampo metan lamali itu utun kaboro lako siya Papa Anak Kenar Toro maadok kodu kamo lalantang na moro 25 sa ilako 20 kasera katungkunan mi masulanasan na nakuha teme to maaraputal lang anggan na to maagaponan nao langan nati mga maabro sa lamparake na rande maaw at ang kilesuan yan karena siya Papa Anaya lo may kalang kaaledo rampo metandamali itu utun kaboro lago siambe nagita toromado koduka molan lantang nomor 25 sa lago lantang nomor 20 kasera yan na tutumaran pa mati tumatunda na sa mati karang punte yang pamati salida ko pag tunapang konti lagi sunong na ko siya hidup pendeta marami lang ko tulungan na gawa matarang matunan kecuali ke ilasan kung namakambang ki ite sa itong konten na taan mo doon ng kananay solana sa tira na taasya pati doon ako mga tidak kita yang bisa ya konten pasaran penting lain ini kenapa sarap apa? alam kita tahan alam vital lu. Pimpere itu makanan komande ya. Lele, perkataan di
Andalo di sini. Ini toh ini. Ini kan dia. Kalau di langit susun. Aku. Lupa. Kalau profil habis itu yang mana tu kelas sumbat. Ada nak pernah dulu tu le. Tulis untuk Indonesia. Rasa. Aku kamu berkali-kali kan? Ada merasa pion itu lah aku ya. Nak ikut kau bang, lama lah bang. Ikan tadi pakai ke salah tu. Ini pintu. Dah ngebai tu dah bang. Kayak ini pakai dia. Ini. Yo, dia pakai kain dalam pesanai. Indo bete, kain na anak. Le lampin, kau minta nak ledo, umpat tu tak kesu. Nomor polisi DD 80 35 DD 80 35 Yo toh. Ada siara kampak nanti. Tu mana sendiran dia doh. Yo. Omong murah. Akhir kita saringan ini tu. Nanti balik. Yo, posisi mereka itu. Ya, papa biring-biring mi ano, pepe nulu posisi kami jom itu nadi patemu mana mau tama do. Woi, tikara do, patung biring. Oh, pamit nabi ada apa minggir kinali Pak Susi kami tu nadi patemu nadi patama dah kau. Yo. Bueno, mana ini? Apa lu ini? Laju ini balik tidak. Dia salian. Dia jauh enter. Tetap. Ya. Mana lalu tas tu? Oh ya turun no. Berulang apa? Yo ya to. Mana lalu tas? Turun dulu. Dong dah pinuan balik. Ya. Dah pinuan balik. Mai, yo pergi balik. Langsung balik kita itu. Ya. Tahu ini dah. Wah. Aku. Sekarang hijau le. Ya.
Ya ada mirmian nih, patah rumah mirke. Pela kami mirke, pela kami. Yo le tenasi amu dulu le. Puta mi ya tende matalo la mi pepe no lo so. Puta ya tende. Mati ni nanti roto. Oh. Pasti butuh-butuh ini tahu ampaan atau saringan na. Angka-angka sini na ribu iso tempan. Kamu tebe parkir kene. Masih lima jo. Jamar kapakan din natin. Sino pa papatay? Yo, mati masoro no kami. Ta sulit malagoy nanta, yo. Kung dia malipira, tapos sa lang din kuya eh. Iyo, bay melo ke suli bagi la ko inanta. Katama te katungkonan ba atu di pamatu alang. Terusan sa yang karena siapa Pak Kinako Rampo metanda mali tutun kaboro lako siapa Pak Elna siapa Pak Kinako batu adi sama jong kaboro lako siapa Pak Elna Kebromado kumulan langkangna siapa Bena Elna Katungkunan mi masulana sana na kuwa teme to maayong talam anggan na to maaga pananaw lang nanti mga maabro sa lampar ke na rande maaw at ang gilas na sang situlusan sang tiang karena siya papaanaya lo may kalang kaalero rampo metanda mali tutong kaboro lago siya be nagita Tamala atas orang nasa kuala piterong po nende tabi. Tomasun dikit eh. Ponetta. Alay piti dito masun dikit ya. Manggarawan dalate. Sa pumuro ba mi to pengen ko. Manggara seringan te.
Teman-teman itu. Teman-teman tamu teh. Odiman. Tapi kalau pinjam dulu itu. Teman-teman pangan teh. Teman-teman itu. Teman asus teh. Yo talu delo no. Seksi air teh. Seksi dekorasi, sistem penerangan. Begini nak. Yan ada tanaman di komisien mau pemikiran nakian angkutan teh. Jadi mana tu noro masih mau pakai pirang atau seto. Atau nasi poruk kami teh. Atau nasi nedi terus itu. Ini dapat toto seto selain. Oh, ini mirip itu lah. Angkutan nasi ponsel itu. Ya tu matutugunan itu dua masih apa tu pagkilala na. Pungengel sola pungel. Pung kepin teh. Pompi teh. Keindahan ada dua. Yo. Ete ulah hubungan depan iki. Nah di uang kambang mo. 5 rupiah penduan pen. Talo mira. Oh, ya mo keke. Kiti ko sabu. Ono buah ke. Tamo se. 10 sabu, no buah. Pwede 50. 50 pisan. Penduan. 100. 100 siam. Oh, 100 mungkin dek. 100 mungkin dek mo. Tayo mo kami. Ano tayo mo pala po pentalon mo ke? Po pentalon. Tayo mo pendek. Bimisa kilo ka. Hindi pa misa. Kete, terong mo, budakin para luite. Sene pati hindi mo kami. 100 pisan na. Hindi, Ulun na sene pati. 100 mo pisan. Alay mi tu teh. Teh nong la ka. Nong la ka ya. Paru kuya tu. Kamu ngomong di pulang. Todi.
Siapa tahu? Siapa tahu? Yan, nasa tutong mo.